Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya NGGA Ariel guys. Seperti biasa kita makan hari ini guys, dinner malam lagi. Ya, setiap hari dinner mulu makan makin gendut nih badan. Ya, minum nih, minum dulu ah. Bismillah. Ya udah ya langsung gas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa razaqna wa qina adzabannar. Nu di lembur, nu di watan, nu di kota, nu di Solo, nu di Jakarta, nu di Bandung, di kampung, nu di lembur, di kota, nu di Solo, nu di kampung. Buru orang Taruang malam. Kamu keluarga yang ada di rumah, adik saya, ayo kita tuang. Itu biasa kesukaan usus guys. Kan pas sama tanpa lalap ya. Lagi mutih. Gua heran guys, kok tahu rasanya tahu sih? Gua pengen rasain tahu. Rasanya tempe. Enak kayaknya guys. Bobor enak kata guys.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai guys. War guys. Wareg. Kabuhulan gas. Ya udah ya guys, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you penonton.